Ya serve Agradaa, ya serve Empress. Ni kuna tu, court letter na to form. Oma to action, oma je na moto to form. Nti ebusia ko na mu. One whole piece. Oh, Shisha, I know you want to buy your Prophet Dr. Bendigo Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576. Abraham no ka said the mama evangelist mama part the court letter na yes sister Empress Gifty and then the call na wo ka say court letter na the Gifty abeka no from mom say wo de na court wa sama na mom ne nsa enka krata bi e dia dan say ya sama no ene the court letter no akakoma no abra na wo kakopie mu e wo court na asem ekopie mu ne se ono Agradaa ankasa de ne nsa anso krata na mom niku na siama ene kwaje letter na wi na wagya letter no e de atofom emu ensem ena me de baba sumu to ma GH ene oni guso hwe best also me subscribe to me so now the bell na ka ho se na be na upload bi atuma when the first person ya wonsa ebidi kan akabi ebusuan na yenim se na free se be na wotwe de na media ne so a edin ayebo ye maame mama part Agradaa ni de ne de wa trendy ye pa ne nyina ene hopes in ensensem ya won no ewo enumu na wode na ere ebe kan ho ma na ere ka se da bi ni din Empress no register it is obo na obo na sakeke de wo so utimi tua ho ka enu nti wode Agradaa ekokopie mu ewo court ene Agradaa so ba wonte be ka se eno no eyemfa mo nsem kakeke wate se wo mo kana so se wo no Agradaa na ne nsebia enso krata mu di adanse se Gifty ana se Empress adoye e de no akwakopie mu ewo court ebusuan yenkone akoye se ne mama part e ba abonten a wode response ebre Gifty abre beto odwa se wode no akwakopie mu ewo court no na yembra Hobson janchimie no me jankwasi captions no jankras captions no so what you say jan future a wotugu nkrofo ani Hobson wanyini janchimie no atiase me jankwasi captions na o church wo page ho and now ye de yakoko court today wakoko what ye de ano na court and our social media no so now be my caption no and then I just wako court you know the right thing to do. You know the right thing to do. If we take somebody to court, you know the right thing to do. Me jani akoyi also like me say ajidi pebi omo adwimu ye mre no mo chimi te say wa and now be masa won kwasi captions na they will follow you and ra me jina ma sorry dem me ya sorry and then Monday but to come wadwuma I'm working me Agradaa me obi am yida o my gane mo and here now should Agradaa wu no why na should Agradaa wo so hu Agradaa is everywhere me tsna me fie ye Facebook live and I'm to kwan me dwane my gada okrowi my gada ogana ho jam crass sam no Hobson wanyini suenyansa na ye wadwen se obato twa de kan na ka wafa ho adi akọ kwase na ye de sa won kwase akapse na ade akoto se ne ye de ya wakọ today wakọ court wa me se be serve me I will meet you wakọ court wa me say come and serve me your court letter I will meet you at the court for sa won kwase nkrase sam no kwase captions no what I say me say whether you go to court you not go to court me say me lash you I'm putting sense into your head ono kwasia oyere no wako court everyday caption ye ni kroyi mu na osore wa no pa ukasa te se de odidi awo no monkwan ye ni kroyi mu na osore wa de mpanifo ani mu ye fom abuafu no afede all the captions na be kasa pie bra bonten Hobson so ye bema wutua hwe atua kote pie bra bonten de be bie wa no ne be bu mi din na kasa the jazz will chef chire na wo mama captions no me Agradaa me obi ehwehwe be ye hu me utu futro gu Ghana fo ani me say aje wona wo ma dwimu swa and they will follow you ati na me ka kire no ja chimi no na wo chimi me ka kire wo ati na me ka kire no ja chimi no na wo chimi social media de obi abetimi aba no abeka de any de o obi asa ne wo aba mi so betimi aba betena se no abeka se me so ma international court Mako print na me de aba to us my international court everybody will believe me until agro ne form ti ja nkwas ya caption no na sue nyansa na uchimi ye na doso
the ko dware ne choose shatter the pa and na ye joda what I say me ding at the Empress noko pressure noko fire noko tantalizer noko alarm shake noko beautiful noko hopesen adoye boss bakupe noko banta madam bakupe menono what I say the beef still continue wo me say me no wo unfinished beefing. I am not going to sit down so be ba tro nkwasi a caption no makama no watu e dey watch there wo hopesen menye dua bia ma na mu amome aye se kwa abrofre ti se hopesen adoye wo bodam papa nkwasi a caption se na tro akọ to go to court akọ to social media caption no eno na your lawyer eno na your judge eno be come as mama. And I am still stating it to issue say if you are a man, I am ready to receive any court letter. I am still repeating it. And me Agradaa me nyo obi amedwane me nkwohye baabi ya o me gina ma sorry no ma ya sorry obi ani baabi a me nenam why na pa Agradaa okuro mu a wonya no stupid assholes. See your mama part this our response e buy e chi no ene wona asori dem ho enra preaching the call so ekutia wo boy ni nyina ekọ edema hopes na doye ene na busunya ne wo hyeda horo mu yie pa ya ne nsem a wo kan dia dance say beef na ekọ so e wo ono ene hopes ntem na enya ade etu betwa ne na etu etwa chena gise wo ene betete wo mienu obu beef no entem na mama part so ye ne pe bi ono anga se de kaka se wo no court ne de odi ho atentwe pa se wo wura ho free eni ntino ensem a ekọ so wo court ne embra no ni mu yie pa ye ano kran so de beto monte se Gifty se wasiu na wono so kwa kosiu ni kunu mu wonde onsi no Ghana ha wode ne kwa babrocha kwa kosiu no waje dollars asesa na fi wode sesa no benya no aba betua na ere ne ka na woje no na ene mama part ekokopie mu e wo court ho ena na wo news se na Empress so enkofo no etete na wo mo hwehwe no e de court krata ye ensaman krata no akwakoma no enti abra wo ne kunu esiama ewrem wo court ho no ena believe no wan ho ye ha se wode letter no ekwakoma no Agradaa Angelete no na ebom ne kunu Angela Siama ena ne saso krata na ye nim se ne refi ne ho de a eti jama wo je krata ne wi anu hu se krata yi de e free Gifty ejoso ena ebe ho a ena wo sen eja krata ne mu ede to fom a e ho nkomo no akwakọ ebebre e wo media ne so yenko na yenko hwese ne ho so kokosi na ye meba enkomo wo atire ne aba bidi What happened? Ya serve Agradaa, ya serve ni Niku na to, court letter ma to form. O ma to action, o ma je no mo to kin form. Nti ebusia for na mu hu. What happened? Ya serve Agradaa, ya serve Niku na to, court letter ma to form. O ma to action, o ma je no mo to kin form. Nti ebusia for na mu hu. What happened? Ya serve Agradaa, ya serve Niku na to, court letter ma to form. O ma to action, o ma je no mo to kin form. Nti ebusia for na mu hu. busia ensem ekọ so ni etwagu ye e wo court no ene e de aba besum no na no kwasem e wo mu ni se bailiff e ba besere wo na se ebia wo ba no wo bi na titantete wo pese obehu na se wo hu wachimpo na wo tokrata no ma ne ball cry emrem no chese wa serve enu nti untimi enyu hu ano enti we no se Agradaa na nkasa anje na ne kunu energy no senja to from ebi chese ne kunu age ne nko ade
womanya asevu no ewie na so abran sam no beto monten so no yes sister film lady ba bonti betire mu say Agradaa na ere na eye Empress no de ne ba asevu no say okokọ to betimi edifo fi say Hobson na won no ya de nti we na say misana kwakoba say enye esiama ene ne nya ne mo ya Agradaa ne nya na esiama nso na ne sa so krata ne wada ne de atofom no so omu bedi hofo anase womu eni hofo afei na ebobo benti akire ne bepie mu bia no ye de beba besom too much gh na we nugu so remesro so obeja comment e wo video e asena fe omi subscribe button so na de be ono aka ho oko media platforms ni na so e too much gh obe share wo no wa follow no wa like se ne be ye na onye bi so ebenye bi ahwe that gold enemy din makra